laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-khalqa li'ibadatihi wa wa'ada al-muti'in al-mu'minin bidari al-karama wa wa'ada المخالفين الكافرين بدار النيران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم، أحبتي في الله عز وجل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، وتحية أهل الجنان في الجنان، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتي الله سبحانه وتعالى kanko Allahu tabaraka wa ta'ala handudo e yettore nden o foddi e mayre. Allahu azza wa jalla nemindo e dow meɗen nemaji ɗi tawata anda ittiri majji no ɗi foti si wana kanko tun. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala tagirɗo en enen tagore makko nden fiyo en rewmo. O waɗiri e ɓural makko e moƴƴere makko fodore molanande wonande ɓeeɗo doftiɓe ɓe jaɓi ɓe gomɗini, ɗum woni o marani ɓe oɗon aljanna. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o kambirani kadi nunɗal makko kanko Allahu e angal toñe makko, ɓeeɗo saliɓe yeddi o kambirani ɓe ɗiɗo giteli makko. Isedike wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal sina kanko Allahu azza wa jalla goto. Isedike wonde nelaɗo on Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko ɓe jiyaɓe makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, bi ma'ana ko ɓe rewayɓe wanaɓe reweteɓe, ko ɓe nelaɓe makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, bi ma'ana ko ɓe jaɓanteɓe ɓe ñentine wana ɓe lundeteɓe ɓe salane. Yo Allahu azza wa jalla ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe e kala neɗɗo gomɗinɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe. O ɓeyda nden mantore e ngal kisal e dow dendangal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala neɗɗo artuɗo ɓawo maɓɓe o wakkili o jogiti oɗo sunna maɓɓe ha ñalande darngal. Ara yeeso ɗum mi salmini on goɗo salminago islam, salminago ngo neɗɗo julɗo salminta siɗɗo makko julɗo, salminago ngo jomi meɗen tabaraka wa ta'ala suɓi o waɗani jiyaɓe makko tedduɓe ɓen kandir aljannaji. Ara yeeso ɗum inchallahu jalla wa ala, yewtere meɗen nden e ndeɗo jonde meɗen e ballal jomi meɗen tabaraka wa ta'ala e hawrindinande makko yiloto e mawdu'u mo tawata unwanu makko on ko limadha khuliqna, mana mum ko fi hon ɗum woni ko tagirana ɗen. Ngal ɗo ko landal ngal tawata ko landal hittungal moƴƴa, landal ngal tawata ko lawndal ngal fiyake muɗum mawni moƴƴa.
ko fi honɗum woni ko Allahu tabaraka wa ta'ala o tagiri en andi ɗum ɗo si tawi hawri yimɓe ɓen ɓe landama ɗum no woodi yimɓe heewɓe ɓe tawata ɓe anda jabawol ɗum ko waɗi noon kamɓe hiɓe faami wonde ko ɓe tagira ɓe addira e ndiɗo leydi ɓe adda e oɗo aduna ɓe weeɓitana ɗiɗo weli e fotiji ɓe weeɓitana ɗiɗo tuuyoji wonkiji maɓɓe nin ɓe weeɓitana ɗiɗo ñaameteji kañum may ɗiɗo jaramji e noneji ittugol ɗiɗo shahwuji maɓɓe kamɓe hiɓe andi ko waɗugol ɗum ɗon woni ko ɓe tagira ko ɗum woni ko ɓe addiraka hoore leydi ɗo tawi noon Allahu tabaraka wa ta'ala ɗen andi kanko o watta hunde waɗirgol nde ni tun kala ko o watta kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko bi hikmatin baligha ko e ñeeñal ngal tawata ko yottingal hikma mo kanko Allahu azza wa jalla mo o andi ko ɗum woni ko o waɗiri ɗum ara ngal ɗo landal ko fi won ɗum woni ko tagira ɗen addira ɗen ka hoore leydi ɗo ɗum jabagol ngal ɗon landal wana hunde nde tawata ko mettunde fi wana kadi ka woɗɗi woni ko yaaten jomi meɗen tabaraka wa ta'ala kanko tigi o ɓanginani en jabawol ngal ɗo landal ka deftere makko teddunde woni nde ɗo alqur'anare mawne Allahu azza wa jalla wi wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun kanko Allahu azza wa jalla o wi kanko taguɗo on ko non hinen jaɓi wonde taguɗo hay e goto ala si wona kanko Allahu azza wa jalla goto Allahu subhanahu wa ta'ala wi en Allahu khaliqu kulli shay'in wonde kanko Allahu ko kanko tunde woni ko tagi dendangal ko tagako o wi wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira o tagi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala kala ko tagako kanko Allahu azza wa jalla o banginani en kadi tawa ko en none hertinangol en enen tumɓeɗo jiyaɓe makko ɓeɗo ɓiɓɓe adama hollugol en wonde ko kanko woni ko tagi en e nokkeli hewɗi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum gomɗi dey men tagi on onon ɓeɗo ɓe tawata ko ɓe ɓandinke yeeso ɗum men mbaadini on kadi min waɗi on mbaadiji ɗi tawata ko mbaadiji ɗi men suɓiɗi men faala kanko Allahu azza wa jalla o wi wonde laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin gomɗi meɗen men tagi oɗo neɗɗanke e mbaadi ndi tawata ko ɓurdi labede ndin e aya goo kanko subhanahu wa ta'ala o wi wonde walaqad khalaqna al insana fi kabadin gomɗi dey menen men tagi oɗo neɗɗanke e sattende e tampere kanko neɗɗo si o wakkilike o tampi e rewgol joomi makko tabaraka wa ta'ala ɗum wonanoyamo moƴƴere molanande kala hara o fowto si o salikele rewgol joomi makko tabaraka wa ta'ala ɗum ittata tampere nden e hoore makko ka aduna ɗo ko waɗi noon wonɗa julɗo wonɗa keefeero ko pellet ɗan ɗo gurnan aduna ko gurnan ɗan tawata ko wonduɗan e sattende ko gurnan ɗan tawata ko wonduɗan e tampere si tawi a jaɓi tampugol ɗo tawa koye hoore lawol Allahu tabaraka wa ta'ala ngol ñalande dargal heɓoya fowtare farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im si tawi noon hawri a salike a wakkilike tampugol e lawol sheytan a wakkilike tampugol e laawol weli e foti ɗaɓɓangol kiiɗo wonki maɗa ko welattaki kon ka aduna ɗo ɗum wontanama ta'abun ala ta'abin wa mashaqqatun ala mashaqqatin wonanama tampere ka aduna ɗo wonoyende e hoore tampere nden kala hara wonanama sattende ka aduna ɗo wattoyde e sattende nde heɓoyta nden ka giiteli makko kanko Allahu azza wa jal idan ɗeɗo ayaji e ko wona ɗeɗo kanko joomi menen tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en wonde ko kanko tagi en ko kanko tun kadi woni ko tagi en o wi noon wonde wama khalaqtu l jinna wal insa ɗon hay o innali wama khalaqna l insa wal jinna walla wama khalaqna l jinna wal ins kanko tabaraka wa ta'ala o wi wama khalaqtu min taguɗo on mi tagirali al jinna noneji jinnaji ɗin ɗi dendagal majji
wal insa e noneji yimɓe ɓen ɓe dendangal maɓɓe kanko allahu o wi illa liyabuduni siwana fiyo ɓe rewa. idan jomi menen tabaraka wa ta'ala o tagirali en fi piiji ɗiɗi, o tagirali en fi piiji tati fadlan ko ɓuri ɗum ɗo. kanko allahu azza wa jalla o ɓanginani en wonde ko o tagiri en o addi en e ɗan ɗo gurdan aduna. kanko allahu ko o addiri en ɗo ko fiyo en rewmo kanko allahu tabaraka wa ta'ala. oɗum waɗi si tawi ali ibn abi talib radiyallahu anhu ɓe maaki ka sharhugol maɓɓe oɗo aya tedduɗo, kamɓe ali ɓe maaki ay wama khalaqtu ljinna wal insa illa li amurahum bi ibadati. min dey jomi moɗon mi tagirali ɗiɗo jinnaji e none majji fof e yimɓe e none muɗum fof siwana fiyo mi yamirɓe dewal angal ɓe rewanmi, ɓe waɗa ko mi yamiri kon, ɓe woɗɗito ko mi haɗi kon, ɓe jokka min ko mi faala kon, hara ɓe darali kamɓe ko weli ɓe ko ɓe faala ko labanaɓe kon ɓe jokka ɗum. abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma kamɓe tigi e hoore maɓɓe ɓe maaki ma'ana aya on wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun ay illa liyuqirru bi ibadati taw'an aw karaha. ma'ana muɗum ko mi tagiri ɓe kamɓe jinnaji ɗin e yimɓe ɓen ko fiyo ɓe qirri to ɓe tabintinananmi ngal ɗo dewal an foti non bi ma'ana hiɓe yiɗi ɗum ɗon hiɓe wela, walla foti tawde ɓe yiɗa ɗum ɗon ɓe welaka, koye hoore laawol doolede ko fiyo ɓe qirri to ɗum ɗo ɓe tabintina ɗum. ko waɗi noon neɗɗo on foti kanko neɗɗo on o tabintina ni allahu tabaraka wa ta'ala oɗo ibada makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala taw'an, woni oɗo neɗɗo mo tata ko gomɗin ɗo jaɓanɗo allahu tabaraka wa ta'ala oɗo wori sharia allahu subhanahu wa ta'ala on o iwtiri ɓawo sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ko oɗo woni neɗɗo mo tawata kanko abadallaha azza wa jalla taw'a. foti noon neɗɗo on o waɗi ɗum, walla kanko neɗɗanke on o yaari karhan, ma'ana muɗum o salike gomɗinde allahu tabaraka wa ta'ala, o salike ñentinde ndeɗo qur'anare makko, o salike ñentinde nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ko pellet kanko neɗɗanke on e alhaali makko on bilisanil haali, kanko neɗɗo on o reway allahu subhanahu wa ta'ala. ko waɗi noon o qirritanto kadi allahu tabaraka wa ta'ala jiyal ngal, o qirritoto wonde ko maccuɗo makko kanko subhanahu wa ta'ala. seede ɗum allahu azza wa jalla liɓay piiji e hoore makko ɗi allahu liɓi e hoore makko ɗin, kanko neɗɗo on o ala feere ko beeɗi yana e hoore makko, fi o woni keefeero. si allahu azza wa jalla hoddiri nawnare e hoore makko, si aduna on fof dari kefi ɗum ɗon, ala ko ɓe wawi kanko nen ɗon pelleto jebbilo to nawnare nden aray ha e makko, nde wona kadi yeru ko jomi meɗen faalako. ko wona noon si allahu tabaraka wa ta'ala o hoddiri e hoore on ɗon neɗɗanke miskinan kaku e basal, kanko neɗɗo on fi ko o keefeero o jaɓa allahu no wooda, walla o jaɓali rewde allahu tabaraka wa ta'ala, ɗum haɗata ko allahu eɓɓi kon e hoore makko pelleto ɗum ɗon ara e makko kanko neɗɗanke on. idan istislamu neɗɗo on ko imma wona taw'an walla wona karahan, ko be kanko neɗɗo o jebbilano allahu tawa modi koye hoore laawol do himo andi o dininoray woni, ma o jebbilano allahu tabaraka wa ta'ala ɓa ko pellet kanko neɗɗon ala ko o wawi. kono ko allahu tabaraka wa ta'ala taggi mo ɗon waɗi mo ko o jebbilotoɗo, kanko neɗɗo on ko be o jebbilano allahu subhanahu wa ta'ala. idan kanko jomi menen tabaraka wa ta'ala o wi wonde ko o tagiri en enen ɓeɗo yimɓe e ɗiɗo jinnaji ko fi en qirri to ngal ɗo dewal makko rewen mo kanko allahu, foti noon hiɗe yiɗi ɗum walla e yiɗa ɗum, ko beele ɗum ɗon wona kadi. abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma kamɓe ko ni woni koɓe sharhiri oɗo aya. oɗo karmokojo tedduɗo al imam imaduddin ibnu kathir rahimahullah ɓe maaki wonde ma'ana aya on wama khalaqtuhum illa li amurahum bi ibadati la lihtiyaji ilayhim. ma'ana muɗum min mi tagirali ɓeɗo yimɓe kañum may ɗiɗo jinnaji si wona fi yo mi yamirɓe yoɓe rewan, wona fi miɗo hatonjini e maɓɓe, ma'ana muɗum mi hatonjina hay e goto e maɓɓe,
min mi tagirali ɓe fiyo ɓe huntanan haaju an mi tagirali ɓe fiyo ɓe ɓeydanan teddungal an mi tagirali ɓe fiyo ɓe ɓeydanan laamu an ngun ko waɗi noon allahu tabaraka wa ta'ala kanko laamu makko ngun ngu seerali ko ngu timmungu laamu makko ngun kanko allahu tabaraka wa ta'ala ngu seerali ko ngu timmungu teddungal makko ngal e mangural makko ngal seerali no timmi si tawi hawri en fof meɗen en rewimo kanko allahu azza wa jalla ɗum ɓeydata e laamu makko ngun hay e hunde si en fof meɗen en darike e yeddimo kanko allahu azza wa jalla ɗum kadi ɗuytata e laamu makko ngun e teddungal makko ngal hay e hunde ko waɗi o ɓanginani en ɗum e hadith al qudusi o tawata imam muslim no filli ka sahihu maɓɓe ittaɗo e abu dharrin al ghifari radiyallahu anhu o ɓe itti e nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo on itti e joomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala allahu azza wa jalla wi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا كانكو الله تبارك وتعالى ويكو أنو يجيا ميا ستوينو هوري أرام بمودون ها إساكتي بمودون يم بمودون ها إجنة مودون أفو مودون أو موبو ديري تاوى هاي غوتو مودون لوتا كدون أو وني يم بتاوى تاكو يم بريو بلان نوهانيري tawa goto kala e modon bernde mudun den no jogiti kulol Allahu haka bernde jiyaado hatta to don e jogitagol kulol Allahu azza wa jalla o wi wonde ngal dewal menen do walla den dewe menen don beydata laamu makko ngun hay hunde dun taw laamu makko ngun no timmi o wi kadhalika wonde si tawi arambe meden ha e sakkitibe meden yimbe meden ha e jinna meden si tawi hawri enen do fop kadi en jogitike bernde ne tawata ko burde yeddude mo burde bonde e berde yeddayde moden fof har hay goto e meden rewatamo kanko Allah o wi wonde dum do duytata laamu makko ngun hay e hunde dum beydata mo laamu ngun si e rewimo dum duytata mo laamu ngun si tawi hawri e yeddimo holli honnu wonde kala ko wonnen e wadde ken o golle e dewe Allahu azza wa jalla o haajaka e dum no mana mudum naafi yo en ɓeydan mo teddungal kanko allahu subhanahu wa ta'ala o tagiri ɗum kamɓe imam ibn kathir ɓe maaki wonde ay wama khalaqtuhum illa li amurahum bi ibadati wa la lihtiyaji ilayhim wana sabu kanko allahu mo haton jinni e meɗen ko waɗi noon ko kanko innete alqayyum maana alqayyum wono karmokoɓe ɓen ɓe firiri ɗum noon na cheikh fawzani tigi e hoore muɗum حفظه الله بفرير نون أودو القيوم كشرح مأبه لعقيدة السفارينية بماكي وند معنى القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره لا يحتاج ولا يفتقر إلى أحد وكل يفتقر إليه ويحتاج إليه ما نمون كانكو الله عز وجل وني تاواتا كو أدارور دهور مكو تمين دو فيا كوجي مكو دي فو هاتون جنا حي إغوتو ko kanko tun non kadi woni ko darni ko lutti kon fof hay e hunde wawata wonde baawo makko kanko Allahu azza wa jalla o hatton jina hay e hunde ko wona mo kon fof no hatton jini e makko kanko Allah o wadi so wiya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah o wi hay ko ono yimbe ko ono woni be tawata ko hatton jimbe ben e Allahu tabaaraka wa ta'ala kanko Allahu ko o ghaniyun hamid kanko Allahu ko o ghaniyun 'anil alamin ko yondiniɗo e tagore nde dendangal mayre idan haray famen ko wiyeteɗo rewgol Allahu tabaraka wa ta'ala si tawi hawri e rewimo kanko Allahu jalla wa ala ko hoore meɗen waɗanɗen si tawi hawri e lundike mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala en salanike mo e yeddimo ko e dow meɗen kadi woni ko waɗɗen ɗon ɗon oɗum o manginani en e ayaje heewude nokkugo wi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha si tawi o moƴƴini aɗa na goɗɗo moƴƴinan ɗon ko hoore mum si a woni neɗɗo hulowo Allah a woni neɗɗo jogitiɗo kaaɗo diina neɗɗo wotindinɗo Allahu tabaraka wa ta'ala jogitiɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam Allah wi ko hoore ma moƴƴinanda
o wi wa in asatum si on bonni kadi on subike shirkugol e wadugol bid'aaji e yarugol beere e wadugol zina e honno wiyete gerugol bibbe yimbe e ko nandi e sifadido piiji fop e bonondaaji di andanna hoore maada ko nyaamugol riba hedagol music yawugol amugol e ko buri dum do fo e bakkatuuji di andanna hoore maada ko bakkatuuji di Allah wona e yeddirede o wi sitawi hawri o wadi dum kadi ko artay dum e hoore modo wana goddo gorondanto dum o wi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha e aya go wi man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadhillu alayha kala fewudo wana nene ma e babe ma fewanda kala fewudo wana soro ma e mama soro ma fewanda kala fewudo wana benguma e gedalbe maada ben fewanda man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi si goddo fewi ko hoore ma woni ko fewanda si tawi hawri goddo darke do rewgol Allah tabaaraka wa ta'ala o sikki awako e ben makko o moƴƴi baabe yidi diina ma o sikki awako soro makko o moƴƴi baabe yidi diina ma o sikki ko e modi makko o moƴƴi baabe no yidi diina ma kanko neddo o sikki ko e weldibbe makko ben o moƴƴi e munum Allah wi man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi hore makko o fewan o wi wa man dalla fa innama yadhillu alayha kala kadi majjudo sa sikki ko goddo wonda ittade moni bawo innima ya accu fimugol cigarette ya fimo idorogu ittagol mo moni bawo innima ya accu hedagol musique watiyade amugol ittagol mo moni o innima ya accu darugol rewbe janambe walla salmingol be wattibe jaatade wadda e mabbe zina o wiima ya borno an sonnajo surra bandu maada nunnu dendangal maada a wakkilike ɓowrugol hay guri maada ngi e maada soda nebbele e ko nandi e mudum wooca guri maada ngi fiya rawnu dabba leebi ko anda hon to iwri yubba dum e ban e hoore maada len dabba leebi ko anda ko hon to dum iwri yubba dum e mbay koji maada ni borno na cionci nandindinoda e worbe be yaltina ko Allahu teddinno e maada kon fo fenyinana jama on ka kene Allahu wi wana goddo ittida mone o man dalla fa innama yadhillu alayha kala majjudo ko hoore makko woni ko o majjani ko majji ko yiltoto e hoore makko dum wana goddo wonna ittade mone kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi aya go man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha o wi kala golludo ko moƴƴi ko hoore ma gollanda kala kadi golludo ko boni ko e hoore makko woni konko o bonni don ko artoyta e hoore munu o wadi so wi laha ma kasabat wa alayha maktasabat no wodani wonki kala ko kifaggiti ko moƴƴi kon no fawi e hoore makki kadi konko kifaggiti ko boni idan haray ande ngal do dewal jomi meden tabaraka wa ta'ala ko farlini ngal e hoore meden wana fi teddungal makko kanko Allahu deyrenugol teddungal makko bal ko nafooreji meden e moƴƴereji meden enen tigi hoore men woni kanko Allahu azza wa jalla ko o farliri ngal do dewal e hoore meden jonno ngal do dewal koko wiyetedo al ibada ko tawata kanko subhanahu wa ta'ala o noddi en kadi e aya go o wi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun o wi ko ono yo yimbe rewe joomi moɗon on mo tawata ko kanko woni ko tagi on o tagi kadi ɓemɓe tawata ko aditiɓe on si on rewimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɗum waɗay ha wono yimɓe ɓe tawata ko on hulayɓe mo idan kanko subhanahu wa ta'ala o ɓanginani en e oɗo aya arano mo jangude wonɗo ka suratu dhariyat o holli en wonne o tagirali en enen kañumme e jinnaji ɗin siwana fi rewmo kanko subhanahu wa ta'ala ko wana non o noddi en e odo aya wondo ka suratul baqara kanko tabaraka wa ta'ala o yamiri en galdo dewal ko dum sen dari beedo nelabe makko be dendangal mabbe be o neli gila yannabi nuhu alayhi salatu wassalam woni arano lelabe ben balla hay annabajo arano o woni adam alayhi salatu wassalam ha hewti e muhammadun alayhi afdalus salati wassalami beedo fop mabbe ko be nodduno yimbe mabbe ben ko faade yo be rew Allahu azza wa jalla be wada mo goto e ngal dewal don dum Allahu wi wonde wala qad arsalna nuhan ila qaumihi
فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ووي وند وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كنون كانكو الله ووي وند وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كانكو الله عز وجل ووي نلادو نلادو حي إغوتو كو أتيبه siwana ko o wahinayno e on ɗon nelaɗo ko wonde yo yottin e yimɓe makko ɓen ɓe hawta ɓe fof maɓɓe ɓe anda reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal sina allahu azza wa jalla wahdahu kanko tu yoɓe rewmo ɓe wotinɗinamo kanko allahu tabaraka wa taala koko wiyeteɗo non al ibada ɓe gandi ko hunde nde tawata ko nde mustamila ala awamirin wa nawahi bima'ana koko yowondiri ko hawtondiri e yamiroje kanyum may hadoje se a wiyete rewdu allahu tabaraka wa ta'ala ko be daranoɗa ɗeɗo yamiroje makko kanko allahu waɗaɗe daranoɗa ɗeɗo hadoje makko kanko allahu azza wa jalla woɗɗitoɗaɗe kono cheikhul islam ibn taymiyata rahimahullahu ɓe maki wonde al ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu allahu jalla wa ala wa yarda من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة بما كسي إنما العبادة معنى مدنكو إن تواتكو مفتنة كلكو الله تبارك وتعالى يدكو كلكو الله تبارك وتعالى ولاكو فتنونكو كونغو دي ولا كو غوليجي دونك دي فوتي كو كونغو دي فينياي دي كاكene ما دونكو غوليجي فينياي دي كاكene ما دونكو كونغو دي تواتكو سوديدي mako golleji di tawata ko di suudidi ko dum innete odo al ibada jonno rewgol mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala dewal mada ngal latike dewal wo si tawi hawri ngal tabiti e piiji didi tawa hingal baari e hore piiji didi hunde aranere nden ko dum woni al ikhlasu lillahi azza wa jalla hunde nimmere nden kodoni mutaba'atu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mana mum ko yo tawngal do dewal mangal wonda e wadde hara ko labbinan do Allahu tabaraka wa ta'ala sinama ko labbinan do Allahu tabaraka wa ta'ala no feccio pecce dide hune aranere nen ko yo taw dewal ngal wonda wadde ngal hara a ala rewetedo hay e goto mo kafidata e makko kanko Allah أي أن توحده وتفرده بجميع ما يختص به جل وعلا كو يهوت نمو كانكو الله كانكو تبارك وتعالى وجن دينامو ادنانغال كو تواتا كونكو كانكو تووني كو فودي ادونو الله تبارك وتعالى كوكو ويتيدو توحيد كوكو ويتيدو وحدانية الله عز وجل كودون دو إنتي أساس الدين ko ɗum ɗo innete aslul milla ko ɗum ɗo innete daƴƴere kaaɗo diina ko ɗum ɗo innete bindere ngol ɗo laawol ngol allahu tabaraka wa ta'ala o taƴani en o wallinani en ngol rewiltenmo wannon ko laawol ko ngol kanko allahu azza wa jalla o wi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ko kañum ngol laawol ni ko ngol laawol kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi nelaɗo alayhi salatu wassalam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ko ngol laawol o wi innaka la ala siratin mustaqim ko ngol o yamiri en ka fatiha ye wiw ihdina siratal mustaqim ngol ɗo laawol ko ngol woni laawol annabi ibrahima ngol alayhi salatu wassalam millatu abina ibrahima alayhi salatu wassalamu alhanifiyya laawol annabi ibrahima ngol tawata ko laawol feewngol laawol wotindinangol allah tabaraka wa ta'ala wonnon jomi meɗen tabaraka wa ta'ala no waɗɗini en enen ɗeɗo mofte gilay nelaɗo alayhi salatu wassalam ñentingol annabi ibrahima alayhi salatu wassalam e koko wiyeteɗo tawhidullahi azza wa jal ne andi annabi ibrahim ko neɗɗo laatinoɗo ko rewaynoɗo allahu wotindini allah alyahudu arno
ɓe mantori annabi ibrahima ɓe wi ko kamɓe hawti diina. annasara ari mantori annabi ibrahima wi ko kamɓe hawti diina. yahudu wi'i wonde ma kana ibrahimu illa yahudiyan. nasara wi ma kana ibrahimu illa nasraniyan. yahudu wi annabi ibrahima wonano sina al yahudankejo. annasara wi wonde annabi ibrahima wonano sina annasarankejo. allahu azza wa jalla o wi wonde ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana min almushrikin. allahu wi annabi ibrahima latanoki yahudu ɓe fenay. o wi annabi ibrahima latanoki nasara ɓe fenay. o wi walakin kana annabi ibrahima ko latino hanifan ay muqbilan mutawajjihan ila allahi azza wa jalla mudbiran an kulli ma siwa. mo tawata ko fewtunoɗo allahu tabaraka wa taala tun hucci kala ko wona allah. naren hakke ko hollata wonde oɗo tawhid annabi ibrahima no tiiɗi, oɗo tawhid maɓɓe no laaɓi. ñande ɓeɗo yimɓe shirkayɓe arno hocci annabi ibrahim, ɓe bugi annabi ibrahima ka yiite nge tawata ko giiti molanange. karmo koɓe tafsiruɓe maaki wonde ɓe yimɓe shirkayɓe ɗon ɓe tenunoɗe leɗɗe ɗo nder lewru timmundu. tawi hiɓe tenude leɗɗe ko ɓe sunnira annabi ibrahima alayhi salatu wassalam, tawa ɗum noon fof ko yottanagol ɗiɗo sanamuji maɓɓe. nde kamɓe ɓeɗo yimɓe ɓe arnoɓa ɓe teniɗe leɗɗe ɓe tawi kadi huɓɓugol yiite ngen ka hoore leydi ɗon giitigi to way pandi tawi ko be ɓe asa. ɓe asi kadi ha e nokku ɓe tumbi leɗɗe ɗen ton ɓe huɓɓi. ɓa ɓe huɓɓi no wodi karmokoɓe tafsiru yaruɓe wo hakken ko yiite ngen towuno kon hakkunde duule ɗen kañumma e yiite ngen sondu wawatano rewde ɗo ɗon siwana sondu ndundu futtay ka nder yiite. ɓe detti annabi ibrahima alayhi salatu wassalam, ɓe bugi annabi ibrahim. ɓaɓe bugi ke annabi ibrahima alayhi salatu wassalam, annabi ibrahima kañum ko joomi mum fewti. kamɓe annabi ibrahima ɓe hoolora hayye goto siwana joomi maɓɓe. ɓe hoolora talkuru, ɓe hoolora nasele, ɓe hoolora galaji moccaɗi, ɓe hoolora haatimere, ɓe hoolora hay e hunde dolo koye leppi jeɗɗi walla gudo e muɗum. ma kurundawoy kange no jilla haalisi, ma kurundawoy sila e jawe mum. annabi ibrahima kamɓe ɓe andi ɗum fof ko mere duncanta goɗɗo hayi hunde ko waɗi si goɗɗum ɗettama ukkama ka yiite tafama tappama ha gayni gaynanali hoore mum goɗɗum ko an oɗo ɓiɗɗo adama kolata ɗum e ɓandu ma ɗum inna wonante hijabu. njandi ukkandi ka yiite ndi wulna ɗon ha siyakijo ɓantindi kadi o tawnindi o accalindi ɗon dey o ɗetti kadi o tappindi kadi handi ɗaati o ɓoylidiri no o faalira noon ndi o kaali hoore mayre hijabu. andetta ɗum waɗa ka kollum ma inna ko hijabu ko lekki bombe. fewndo wonda ka reedu biro ma hari ɗa wattana ɗum ko hombo aynuno ma reenu ma ton ha yaltuɗa allahu azza wa jal. joni noon mba a yalti tawa ko be ɗetta ko ɓuri e jasude jandi ndi tawata si a wallinindi ndi waylitanta ko hoore mayri inna joomi ko ɗimmo mani, inna ko ayyo joomi an e hino ɗo ɗimmojo maɗa on antunga gaynata. sifa ko heferaɓe qurayshi wiyayno labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka illa sharikun huwa laka tamlikuhu wa ma malak. nono holmini tawa inna la ilaha illa allah kono si hewti e ɗin ɗon no keeli ko ɓe wallitora ɗum inna joomi e hino ɗo ko wallatama ko. so goɗɗo ɗetti kaydiri ɗum moƴƴina ɗum ka portoɓɓen to ɓe ukki ɗum ka ɓe ukki ari ha hewtumaɗo. goɗɗo ɗetta ɗo karambol settangol o ɗettan ɗan ha ñolnaka o windanama o desina ɗon katimeji ha gasa. oɗo mo tawata ko garankejo onge hoore muɗum ɗetta guringi o ñowangi o tufangi meselle ha o haɓɓangi ha ngi yora keng ɗon fof ngi yokkali hoore maggi hijabu. an ɗetta ɗum ɗon walkoɗa inna ko lekki arsike, inna ko lekki hijabu, ko lekki bombe, ko lekki ɗum ɗo e ɗum ɗo ko noon e shirkangol allah. hakke annabi ibrahima alayhi salatu wassalam kamɓe ko ɓe hooli allahu kon nare moƴƴa allahu immini jibrilu alayhi salatu wassalam. jibrilu ari tawi annabi ibrahima ka ɓe wona e ukkede ɗon ɓe bugama ɓe futtali ka nder yiite. jibrilu maki alaka haaja ene ibrahima ɗa mari haaju ɗo mi walle pelletle ɗon na shirku par ce que ko jibrilu wawi ɓe wallirde. kono annabi ibrahima alayhi salatu wassalamu hakke ko tawi kon kamɓe ɓe hooli joomi maɓɓe ɓe maki amma ilayka fala
hasbi allahu wa ni'mal wakil be maki jibrilu an mi ala haaju e maɗo allahu tabaraka wa ta'ala taguɗo lan on renimmi kanko allahu mo mi woni yottinande nelal muɗum ngal o yoni lan o moƴƴi holorteɗo ko waɗi noon si a holorimo no hani holorede noon o yebatama faman yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu allahu tabaraka wa ta'ala wi fa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim o wi men inni ko ayyo yiite ko gonga yiite sunnay yiite juɗay yiite waɗay ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi men wi ko ayyo yiite kuni bardan wa salaman ala ibrahim me wi wontu ɓuuɓol e kisal de e hoore ibrahim wata sunnumo wata o ngule nder ton wata o lakke nder ton wata o ŋaaso nder ton fadlan o barma walla o hela annabi ibrahima ari futtiri ɗon doyi yiite ngen huɓɓi ha nge gayni huɓɓude ɓe yalti tawi hay hunde waɗali ɓe o ɗum allahu wi walakin kana hanifan muslima annabi ibrahima ko wotinɗinnoɗo allahu wonno jebbiliɗo wama kana min almushrikin ɓe laatanoki ko ɓe shirkanayi ɓe allahu tabaraka wa ta'ala oɗo tawhid koko wiyete wotinɗingol allah tabaraka wa ta'ala tawa ko kanko tun rewata a rewidatamo kanko allahu e malaikajo a rewidatamo kanko allahu e nelaɗo a rewidatamo kanko allahu e annabajo a rewidatamo kanko allahu e walliyajo a rewidatamo e nange e lewru e koode e leɗɗe e kaaƴe tawa ko kanko tun woni ko waɗanta ko ɗum woni haqqe makko on e dow meɗen allahu wi ka ayatul huquqil ashara aya yowondirɗo e haqqeji sappo mawni o fuɗɗori haqqe makko on o wi wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a o wi wotindini allahu tabaraka wa ta'ala rewon mo kanko tun wata on kafidu e makko hay e hunde wata immo nodditoɗa wonde hiɗa andi ko wirni wata wiw hoore maɗa hiɗa andi ko watta jango ko watta faɗɗi jango ko waɗi si a wowli ɗum haray a teɗike allahu tabaraka wa ta'ala si a wowli ɗum haray a dartike mo kanko allah si a wowli ɗum haray a fennimo allahu wi qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghayba illa allah nelaɗo ma kamɓe wonde malaika dendagal ko woni ka kammuli gila e jibril ha hewte dendagal tagore ko woni ka leydi ɗo haalamɓe wonde hay goto e ɓe anda ko wirni ko allahu tun andi ko wirni ɗum ɗo ko aya laaɓuɗo ka qur'an si goɗɗo ari wi'ima min miɗo andi ko jokkuma miɗo andi ko jokkuɗa miɗo andi ko waɗoyta janggo miɗo andi ko waɗoyta ko arata oɗo ko neɗɗo teeɗiɗo allahu nodditiɗo e martaba allahu tabaraka wa ta'ala waɗi henelaɗo alayhi salatu wassalam allahu yamiriɓe yoɓe makan en mana ɓe riwana hoore maɓɓe andugol ko wirni qul law kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayri wama massani as-su nelaɗo ma kamɓe hara min nelaɗo mongon miɗo anduno ko wirni ko pellet mi ɗuɗɗinanayno hoore am moƴƴereji ko wona noon bone heɓatano lankadi ko waɗa hara miɗo rentuno boneji ɗi hono hande neɗɗo joɗoto wiya wonde kanko mo andi ko wirni himo andi ko watta jango mo andi ko watta faɗɗi jango o jooɗo inna wonde kanko mo wawi yanñande goɗɗo arsike ɗum ko teɗagol allah ɗum ko dartagol allah ɗum ko nodditagol martaba makko kanko allah ɗum ko shirkangol mo kalko allahu ɗum ko fennugol mo waɗi allahu wi en arsikugol tagore nden kanko tun jeyi wama min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha allahu wi ala ko woni memminade ka hoore leydi ɗo ko mari wonki si wona arsike ɗum koye jungo makko kanko to woni ɗum o wallidira e jibrilu fi ɗum o wallidira e nelaɗo alayhi salatu wassalamu fi ɗum e aya go wi wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lum o wi ala hay e hunde si wona ko menen jogiti arsike ɗum on ko menen jogiti ngaluji arsike ɗum men teppinirta kadi si wona no men faalira non goy o ɗum waɗi goɗɗon ko neɓuɗa yarde naseele a hendota ko arsike mo a windanaka ko neɓuɗa lootade naseele a hendota ko arsike mo a windanaka on arsike kadi mo windanaɗa a hendota ko mo hewtali kawo arata allahu wi wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lum enen men tippinirta ɗum koye no neɗɗo faalirano min tippinirta ɗum kadi no woni men minorde noon o wi menen kono men eɓɓiri noon no men andiri no men eɓɓiri noon ko noon men tippinirta ɗonno ko konngol makko kanko joomi menen tabaraka wa ta'ala
o bangini aya go ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'di o wi kala ko arsiki jiyaɓe makko ɓe udditani ɓe arsike yurmede goɗɗo wawata jogade ɗum enen noon innen ɗen jangi qur'ana innen ɓe nangi ɓe dumbi arsike kaari o narengol konngol men e oɗo aya sinoyaade allahu wi ma yaftahillahu linnasi kala kanko allahu ko udditani yimɓe ɓe min rahmatin immorde e yurmede arsike o wi wonde hay e goto wawata jogitade ɗum hay e goto allahu wi goto wawata jogade enen innen narta kaari hari no arsikaɓe nangu tun arsike makko on no hawni ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha ala wawuɗo jogade o wi wama yumsik kanko allahu ko jogiti kon kadi o okkali fala mursila lahu min ba'di hay goto wawata accitande on tigi inan si goɗɗo wima min miɗo wawma yaññande arsike maɗa o min miɗo wawma hokkude jiidi min miɗo wawma wallitade ɓiɗɗo ma on heɓa kaydi yarɗum leydi porto min miɗo wawma wallitade ɓiɗɗo ma on heɓa bac makko on o naata université min miɗo wawma wallitade heɓa client ko ɗuuɗi tawa ko mankantama o ko ya tippi makiti ɓe aray si o wi'ima himo wawi ɗum haray o wi'ima wonde kanko e allahu ɓe fota an kadi si a wi'i ko gonga mo wawi ɗum haray a wi'i kanko e allahu ɓe fota ko wannon allahu wi kanko tu wawi ɗum kanko tu idan haray ɗum ɗo koko hollata en ko mawni e fiyake koko wiyete wotinɗingol mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala o ɗum o wi wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a o wi wotinɗine allahu on e dewangal ta on kafidu e makko hay e hunde kanko allahu o wi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya jomi maɗa ñaawi wonde wata o rewsi wana kanko allahu tabaraka wa ta'ala goto pet ta on kafidu e makko hay e hunde ndare siɓɓe julɓe si en taskike alhaali men enen ɓaleɓe ɓen en taskike alhaali ɓeeɗo arabuɓe e ɓeeɗo portoɓe ko waɗi ndeɗa yaha ha yiya portojo no yara nasi ma ndeɗa yaha ha yiya arabujo no yara nasi ma on no looto nasi ma on no haɓɓiti talki ma ɗo watti kurundaje jillaɗe kañumma e jawe muɗum jillanu innama ko fiyo gayno haaju a neɓay jendude siyaɗu kono naare ngannde o ala mo wonɗen gollirde ɗo mo wonɗen nantodirde ɗo wona kamɓe moƴƴini ɗum ko nasi ɓe yari si moƴƴini ɗum na nasi yari si moƴƴini ɗum ko ndaaro ɓe yehi si ɓe moƴƴini ɗum wona ndaaro si ko hettare arabu e porto no ɓuri en hettare si tawi hawri e bimana ko gandal ko yowodiri e gande foti ko aduna ma ko gande diina gande dina kaga maɓɓe kamɓe arabu ɓe woni ko jangoyte gande aduna kaga portoɓe fayda wona jangoyede ko si goɗɗo jangoyi tan inne kaari jangi gandal aduna o wawi ko waɗi o jangoyi leydi kaariri kono ɓeɗo a yirataɓe ɗe jawe a yirataɓe ɗi talki a yirataɓe hayya hunde siko fi ñabbeli kadi hijabu kamɓe ɓe watta ɗum kono hiɓe hisi ñabbeli ɓuuri en enen hande ñabbeli ñidduɗi ɗin fof ko ɗo woni fi kala jama no yarde nasele hiɓe lootade nasele iɓe waɗɗade talki ko ɗo yata bobo on keccum bobo wunni no haɓɓana garaji e dande makko o ko fiyo ñiƴe makko ɗe yaltu enen ko honto fokkitude gara no naata e ɗakkude goɗɗo pooɗa ñiire si tawi ɗum ko gonga ɗe mari mawɓe ɓuɓɓe ñiƴe mum saami ɓe wata ƴakkude tew juɗangu ɓe wata ƴakkude kaaba awa wallen ɓe haɓɓanen ɓe gara ñiƴe maɓɓe ɗen arta ko fi on ɗum wiyeten gara on adde ñiƴe ka bobo penu addata ka mawɗo nayejo ko par ce que eɗen andi na gonga sina ɗum ala no sendiri yimɓe no heewi ɗettay ɓe garaji ɓe haɓɓana bobo penu ka keeci makko wonko tongitugol mo immo o yaha ahi hiɗa hawji allahu tabaraka wa ta'ala kanko tagi neɗɗon o waɗani mo piiji ɗil o wila tarkabunna tabaqan an tabaqi neɗɗon ko alhaali ɓawo alhaali o yaata si allahu joɗɗinimo tawgo ɓe o jooɗo si o ladinimo o lada so imminimo darike o daro si o seppinimo o seppa kanano kono si tawi an aɗa ɓoyi gara on a haɓɓanimum boobo bi da'wa wonde ko yo tongito en mbaɗen mari boofoɓe ka yaasi ɓe wawali yaade yo ɓen haɓɓane ɗi garaji ɓe immo wawa ɗum no ko piiji ɗi tawata ko ɗi duwaɗe wattude yili e muɗum hattirde wattugol yili ande wonde allahu tabaraka wa ta'ala ko kanko tun tagi en ko kanko tun kadi gaynanta en
allahu kanko tun tagi en ko kanko tun gaynanta en ko wadi sallallahu alayhi salatu wassalam be makani Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu e hadith wondo ka sahihayn be maki ya Mu'adh atadri ma haqqu allahi ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala Allah Mu'adh be maki Allah wa rasuluhu a'lam nilano sallallahu alayhi wa sallam be maki haqqu allahi ala al-ibadi ko ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa haqqu al-ibadi ala Allah ko alla yu'adhiba man la yushrik bihi shay'a haqqe jomi meden on e dow meden ko yerrewmo kanko Allah waden ko o yamiri kon wodditoden ko o hadi kon hara en kafidali e makko hay hunde hara en kafidali makko hay hunde ko wadi yimbe annabi no ben ko nde be kafiduno e makko Allah neli annabi no e mabbe ko wana non ha hewti en elano alayhi salatu wassalam be tawno quraishiyan ko be no jogiti sanamuji hewdi be no rewadi enen hande goy no heewi no kelidi tawata hande fayda innugol joni goddo darna do sanamuru sujjananu dum du yitike moƴƴa kono hay joni no wodi piiji di tawata ko shirkuji di jamaa o woni e wadde no jeey mun noddi tagol andugol ko wirni waawugol okkugol jiidi waawugol yanyugol arsike e jonnugol goddo kurundawoy ko hijabu e ko nandi e sifadi do piiji jamaa on gomdina dum kadi o wadi worbe go hande sonnaɓe maɓɓe ɓe yarniɓe nasele haka ɓe anda ɓe ñamminiɓe conele haka ɓe anda ko waɗi noon kala sonnajo heɓuɗo sinamo allahu tabaraka wa taala faaɓi haray o heɓi tana si tawile o jaɓi ko allahu on kadi waɗi kon haray o heɓi moƴƴere par ce que ko dambugal ka o heɓira aljanna kono si tawi madama iblisu alayhi la'ana naati haqqille jama on kala wowludo fi sina innaɗo ko sina karini wo fayda haqqille yimɓe ɓen ko arata awa e nder aduna fof ko oɗo ɓuuri mo wañude haqqille jama on ko ɗo yaata sinama sina kaari oɗum hoɓɓe inna wo hakke fi sina ko hulɓini kon hay hunduko wiye ko sina kon ko kanaysi ko wowla ɗaɗum ɗo no hulɓini allah tabaraka wa ta'ala o watta ko boni ka o waɗe si en jaɓile o watta ko boni ko kanko wi fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba en jabay Allahu watta ko boni salo den ko wadi ko ɗum holli haraye yiɗana hoore men ko moƴƴi ka si tawi en jaɓi ko Allahu watta kon fof ko moƴƴi o waɗi goɗɗum en salike ɗum ɗon ene haray ko moƴƴere falna ɗen hoore men hay se wi'i ko ɗum ka haala kono modi ɗengal kuuɗe ɗen hollina ɗum سنادن الله وي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم نتو قمنين نو كان سيمو قمنين حقيقة سي الله إن الله مكم بوليني قطن كان كونتنون كونون يادي ورطا عندك دي ولندي تو قطن كونو سبانين منوندو وابسي هبي سينا كتانا be darotako be jodotako be walotako ha modi mabbe anya on non be reway rewete ɗi fop haysi be innama hara be inna yo be dettu gertogal wurungal be ukka ka yite be wakkilot lawol kisal ko lawol fi honno ko fi yo modi mabbe yiduɓe kamɓe to gurnan dan tawata ko mata'ul ghurur anna on gorko ko honde tuma woni roccude o accama yaduna ma ko honde tuma roccata accamo ɗo tawa sabu ɗum ɗon fi gorko goto fawama ha bonna dina maɗa kam bonna hakkunde maɗa e jomima daroɗa tawa ɓiɗɗo sinama nayo o yaaru yeeso tuma kala nde yiwɗa on no ɓanti hoore tawa falaka na kanko wonɗa dartade ko allahu wonɗa dartade ko waɗi ko koddori e allahu kanko sendata si o sendi o waɗani goɗɗo tawi ɗum walanakima a holli a falaka fi ɗum walanakima taw haɗata o heɓagoy ko allahu arsikimo kon jonno an a dartike ɗum ɗon wana kanko dartiɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala dartiɗa neɗɗo si woni hasud neɗɗo mo tawata ko o añan haray o heɓi golle ko waɗi o weltorta koddori e jomi makko tabaraka wa ta'ala ɗum ɗon ko tana idan haray oɗo koko wiyete ikhlas taw aranu ɗum koyo taw ko Allahu tun rewata a kafidata e makko hay hunde feccere ɗimmere nden ka ikhlas koyo taw si a golli gollangal e hoore moɗon hara an neɗɗo on kadi a fandaki ton gite ibnu adama
afandaki ton ɗengal ɓiɗɗo adama e mantore bal ko fandiɗa ton ko fi Allahu tabaraka wa ta'ala ko ɗum Allahu wi fa'budillaha mukhlisan lahu ddin ala lillahi ddinul khalis. Allahu wi rewmo kanko Allahu harada laɓɓinani mo dey naya gollu goɗɗum fiyo jama on innu e kaari no wakkili kaari jokkay en ɗan kanko kala mo makko si yehi ka makko ko pellet o jogitoto fiima o darnoyi kanko neɗɗo on golleji makko ɗin fof o jokka alhaaliji maɗin ta ko sabu ɗum o ɗaɓɓi aɗay gollal ngal boni. Allahu wi ko ya laɓɓinan mo kanko tu sa gollay habboɗa baraji ɗin ka makko ta ndaru gite yimɓe ɓen yoɓe inno e alajji kaari no kelɗi e hajja kaari no kelɗi ɓen no yiɗi mo maɓɓe ɓen daranto haajuji siɓɓe maɓɓe laa ta naɓiran goɗɗo kadi goɗɗum ka haajuji fiyo inne kaari addi ɗum ɗo wata waɗir kadi ɗum ɗon fii kanko kadi yo addanoyi waɗir fi on ɗum fi Allahu azza wa jalla yoɓe kono enen taw ko jama on tigi woni wallindirde fi yingo ko waɗi noon haaju men mini ɗo ko kayen wona ɗaɓɓede kala ko on tigi adde konko winde makko winde ɗo winde ɗo andi a faway goɗɗo ha tahimo hersi addugol ko heɓi kon ɗum ɗolle no fanni fawamo ha o yaha o ñawlota ko fiwata on innu ko addi kon no fanndi goo woni ñamande ɗiɗi woni yingo tawa Allahu falaka ɗo ko tana ko waɗi sadaka ko fanɗi wo ko fanɗi si o laaɓani Allahu tabaraka wa ta'ala on ɗon sadaka himo moƴƴi ɓuri sadaka ko o tiiɗi wo ko o tiiɗi si o laaɓanali Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗi joomi meɗen kanko ko o jaɓata e diina e ko o jaɓata e dewal ko konko tawata ko kanko Allahu tu woni ko waɗana ɗum o ɗum addi ha si tawi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi e hadisil qudusi wonɗo ka sahihu muslim ittaɗo e Abu Hurairata radiyallahu anhu o wi ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirki man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirkahu. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde ko min ɓuri yondinade e dendangal ɓeeɗo yimɓe ɓe tawa e dendangal ɓeeɗo kaffideteɓe o wi kala neɗɗo mo tawata o golli gollal kanko neɗɗo on o kafi dilan e gollal ngal e goɗɗo goo Allahu wi min mi accanay ngal ɗon gollal on mo o kafi dimmi min mi faalaka si tawi a rewimo kanko Allah fiyo yimɓe ɓe innu kaari no kelɗi e diina kaari no wakkili e diina Allahu tabaraka wa ta'ala o accanay ɓen ɗon ɓe ndaara kanko o faalaka ngal ɗon dewal si tawi a itti sadaka fiyo yimɓe ɓe innu wonde kaari ko dokko kaari ko ittowo sadaka Allahu tabaraka wa ta'ala o wi kanko o accanay ɓen ɗon kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o mematangal gollal ngal golluɗa ɗon waɗi si tawi no hanani en kala golle ɗe watten ɗen etoɗen hattirde etagol ɗe wona lillahi wa fillahi ɗe wona sabu Allah tabaraka wa ta'ala wattude e muɗum e shartidinmo on fiyo golle maɗa ɗe yo dewal maɗa ngal nafe ko woni ɗum ko yo taw golle maɗa ɗen no yaadi e golle nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ko waɗi Allahu tabaraka wa ta'ala tippinali qur'ana tun o jonni mo kala e meɗen yo famir no famiri wo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko atti o tippinde nde kanko Allahu jalla wa ala o hebil taw nelaɗo hagasi o tippini nde no qur'ana ne o maɓɓe o yamiriɓe kadi yoɓe yottinde e meɗen ɓe holla en ko honno o rewirte idan haray ko be rewirenmo kanko Allahu no nelaɗo makko o rewirimo noon o ɗum o wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana o wi gomɗi latanike on e nelaɗo Allah on ñentinirgal moƴƴal sabu honnu nelaɗo alayhi salatu wassalam Allahu wiɓe wa innaka la ala siratin mustaqim an nelaɗo ɗa e lawol fewugol ngol o wi innaka la tahdi ila siratin mustaqim an hiɗa fewna e lawol fewugol ngol idan kala ñentinɗo ɓeɗo o majjata Allahu wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko ɗum waɗi si o wi in tuti'uhu tahtadu o wi si on ɗoftike nelaɗo alayhi salatu wassalamu on feewe haray o woni e lawol fewugol ngol kono si tawi hawri en acci ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe andira kon yimɓe kala joɗike inna kala aadaji ɗi ɓe jogi ka maɓɓe ko ɗin ɗon ɓe jogi toto aray ko honɗum woni nafoore ko wiwɗen kon en jaɓi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗina kan tigi taw ka bonira en waɗi aadaji ɗin fof na gotum ga si tawi goɗɗo ɗetti wona kamoɗon ɗo sengo ɗo on o ɗettay ɗo o tawa hiɗon mari aadaji goɗo tawa si o yehi timbi Madina centre to hara ɓen ɗon jogaki ɗin ɗo
ara ben kad no mari aadaji go ton taw non kad do jogaaki di mo eggitimbi madina do e pita centre kadi ko non woni ko o ndarirta ben non hada no wondi aadaji di beeda ala ha hewto ilabe to ko non al haali woniri dole ko sengol leñol gotol haali pularon sa iwi do ayi edi leƴƴi kadi luttudi tawa ben non kadi no jogiti aadaji feere dole ko bale ben si ayi ka arabu be nafsu shay'in sa ayi ka porto be nafsu shay si goddo wi'i kanko ko aadaji makko di ngore wirta Allah tabaaraka wa ta'ala ara honto diina kawuni jolle kaado diina islam wana qurayshiyan kodben tun ka arani Allah wi wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira o wi onelirali nelado alayhi salatu wassalamu si wana fi en fop meden wana arabujo tu wana balejo tu wana portojo tu Allah wi wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida o wi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a nelado alayhi salatu wassalamu ko en fowbe arani idan ko be addi kon ko fi meden en fow ko dun nabata haka Allah tabaaraka wa ta'ala goddo si nama nelado Allah o maki wata wartudo wiwgol menen ko ni men tawri si o wi'ama nelado Allah o be maki wata wartudo wiwgol menen ko ni me yiri ko wadi ndaren gilay annabi nuhu alayhi salatu wassalamu be nelano e mudum ben baabe yottini ben ko wino ko ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalina kay nuhu ko wonda wolde do ko men nani raldum babirabe amen arambe men jabata annabi hud nafsu shay annabi salih nafsu shay annabi su'aib wana non ha hewti nelano alayhi salatu wassalamu ko non Allah wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana Allah wi sibe wi ama jokke ko Allah teppini ko bena menen ko men tawri mamirabe amen ben kon ko dum don men jokka jonno mamirabe mana ben no wawi yiwde kambe yeru ko be yi ko hewti be kon be rewira dum Allah tabaaraka wa ta'ala haysi be are faljude e mudu madama ko yeru ko hewti be kon Allah yafobe mu annon si ari ayiti ko laabi ko henti ko tawata hewtano be fewnon tumari aduna o yaajani no wodi deftere be hewtano be anden defte hewtima a inni amemata den non ara ina kambe jokkuda haqiqatan ko ansincani hore malawo nelano sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be maki hadith wondo ka sahihul bukhari ittado abu hurayra kambe nelano sallallahu alayhi wa sallama be maki kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man ya'ba ya rasul allah qala man ata'ani dakhala aljannata wa man 'asani faqad aba nelado maki sallallahu alayhi wa sallam mofte mabbe den fopna tay aljanna sina salido ene dum na weltare wonande en mofte mabbe den fo natay aljanna si wana on salido Allah teddini den mofte sahaba be maki ko hombo saloto natugol aljanna nelado maki min ko mi addira ko yon doftolan kala doftido lan o yahay aljanna kala salido doftade lan ko kanko sali natugol aljanna ko adi ko min doftagol lan Allah wadani mo lawol yewgol aljanna idan odo biddo adama no hanani mo ko watta yili dum Allah man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin was-salihin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan Allah wi wonde kala doftido mo on tigi doftine laado makko on sallallahu alayhi wa sallam o iwtiri bawo mabbe odo o wondo yey e bembe Allah nemini annababe ben e beedo gongube e beedo yanbe shahid e beedo mojjube Allah wi kanko e beedo wondo itaka aljanna sendari no hanani en kala ko watten e kaado diina meden pa pellet e wattago dum ka diina ko nelado wadali ka idan kala ko watten dabbiten ko honno nelado o warri innen udditen defte den dare ko kisal men galno ono sinna ma bolonda on haldi fotti ko dum do wana bolonda on shar'inan tay ko Allah shar'inani Allah on ko kanko wi en jokku ko addi kon ko wadi so wi gomdimbe ben kambe inma kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ko ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun Allah wi gomdimbe ben kambe sibe inma are fonten deftere Allah nden e sunna nelano on sallallahu alayhi wa sallam ndaren dum
ɓeeɗo ɓe mawnintintako ɓe salotako ɓe innay men nani men jaɓi ndaren ɗon ko woni ɗo woyoni en ko ɗum ɗo naɓata en aljanna. Allahu wi ko ɓe woni malaɓe ɓe. si on tigi ɗuurike Allahu kontimo e naafegue ɓen o wi kamɓe wonde idha qila lahum ta'alaw ila ma anzala Allahu wa ila rasuli ra'ayta almunafiqina yasudduna anka sududa. o wi naafigi ɓen sahini ɓe are ndaren qur'ana ndaren sunna ɓe ɗurotumake samɓe na menen haaju amen ala e ɗum qur'ana e sunna aduna on ka fewndi ɗo an ko 21e siècle wonɗa wolde fi qur'ana e sunna. menen hande sa sikki ko konko tawata ko wonno ɗum e fewndo maɓɓe ɗon ɓe jokkata hande ɗum wawata gasude. enan haray si tawi dewe meɗen ɗen en heɓay nafoore majje ko be etoɗen hattirde etagol tawa hiɗen laɓɓinani Allah. goo on en ala rewde sina kanko Allahu azza wa jalla tun. ɗiɗi on siɗen rewde kadi kanko Allah tabaraka wa ta'ala en ɗaɓɓirta hay e goto yo o yi'an en yo o mantan en yo o ndaran en sina Allah tabaraka wa ta'ala. tati on tawa kadi dewe meɗen ɗen no yaadi e no nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe warreno ndo ko piiji ɗi tata ko ɗi hanude wattude ile muɗum. haray noon anden ka sakkitode ɗo ngal ɗo dewal ngal Allahu tabaraka wa ta'ala o tagiri en fi muɗum si en rewimo mo mari rewayɓe mo si en rewali mo himo mari rewayɓe mo kanko Allah. himo mari malaikaɓe ɓe tawata ɓen non yusabbihuna bihamdihi hiɓe subbunginanade mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala laylan wa naharan la yafturun. kamɓe hiɓe jantade nde makko bimbi e kikiɗe ɓe ala e taƴidirde ɗum ɓe ala e fowtade. Allahu azza wa jal ɓen non ko jiyaɓe makko ɓe tawata la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. oɗum waɗi sinelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wonde jomi meɗen tabaraka wa ta'ala taguno ɗiɗo asamauji o tagi ɗeɗo leyɗe kanko Allahu o taguno malaikaɓe gila ka o tagi ɓe ɗon hiɓe sujji gila ka o tagunoɓe hiɓe sujji ɓeɗo ɓe ɓantoyi koye maɓɓe nde wo yawmal qiyamati wosi ɓe ɓantoyi ɗeɗo koye maɓɓe tawale ko ɓe sujjunoɗo fof kadi ɓe jantade inde makko wo ko ɓe wowloyta yawmal qiyama ko wiwgol subhanaka rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik. sena e wodanima ko yo joomi amen menen men rewiralima no hanuɗa rewirde no gila ɓe taga ɓe sujjani Allahu ɓe jantade inde makko ɓe ɓantoyi koye ɗe wo yawmal qiyama. an taw mo landike makko musique ji jelu heɗiɗa anda a ittiri mum joni hay santerɓe ɓen falji joni a faljitayɓe ko annon a ɓuuri ɓe hunjade ko ɓe yini ko. si a landama ko rewɓe jelo daruɗa anda ittiri ɗum si ɗum huminɗinay no harayno hay guite iwi e ma. si a inna a landama ko rewɓe jelo memuɗa si tawi tuma kala nde memunoɗa debbo teral taƴayno e ma harayno a lutta tawa yiɗa waɗi bakkatu ha anandi e bakkatuji ɗin an neɗɗo on no hananma ya wattu yiɗi anden nafiju daru tagiraɗen ɗo sifa ko sukaɓe ɓuy faami hande ko dampo ballon ko zugol e téléphone ñi o connectagol Facebook ndara jiwɓe ka ɓorti ko amugol e yimugol e jatodirgol e yawgol fubbagol ɓe sikka ko ɗum ɗo woni ko ɓe tagira e hoore ndi leydi wana ɗum. Allahu wi afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. on sikku wonde ko men tagiri on ko sama kala wonde on hotata ka amen aɗa moƴƴintinen alhaali meɗen on en torki Allahu subhanahu wa ta'ala yo Allahu on dandu en ko wiyete ko yiingo o danda en ko wiyete naninagol o danda en kala ko wiyete shirku o hawrindina en e sawaba o jaɓana en dendangal dewe meɗen ɗen kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗa en wallayɓe kaɗo diina makko hara ko sabu makko o ɗettita en hara himo weltani en o waɗa konngol meɗen sakkitorolngol shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah